quarter masuk penalti, rasanya which keeper ada advantage sebenarnya. Itu Sabanov soalan lah. yang baik tu, Sabanov. Miss. Muiz, sebelum kau tanya soalan goalkeeper yang ada advantage, baik kau tanya dulu siapa yang penalty takers yang ada advantage bro. People contributes bro, not only goalkeepers. Penalty takers as well. Saya rasa PSG I ada think advantage. penalty PSG bro. Penalty 50-50. Aku akan pergi ke PSG bro kalau penalty. Yeah. Yeah. I think PSG for penalties advantage PSG. Bukan sebab goalkeeper Raya tu bagus tak, tapi they have a good penalty takers. Yep. Tapi Raya tak bagus untuk penalty taker. Ya, Itu- Raya itu actually saya- agak kurang saya sangat lemah. untuk penalti. Good advantage for PSG as well. If they get to penalties, Yeah. they win it. Consider kalau pergi ke penalty, aku tak nampak dah Saka ada kat situ. Aku nampak Madueke ada kat situ. Which is crap bro. Madueke, Lepas tu aku nampak ada Martinelli kat situ. Yokares. Kan? Gyökeres good penalty taker actually. Yeah, correct. Jesus saja kot. Kau tak ambil dengan Ilah. okay lah. Dia nak masuk je kat Itu sangat piala esok, okay. Nak akhirkan ni aku ni lah prediction Okay, sila, aku sila. since Aku nak dengar. since korang cakap penalty ni aku adakah rasa macam ni 5-0 lah. adakah 4-1? Honestly I think it's gonna be a very tight game. Seri lah senang cerita. I think Scoreline Seri berapa tu? sebab seri, kita orang bagi scoreline kita semua. aku rasa 0-0 Amal. So masuk bosan ke penalti juga, kan? Penalty. Aku rasa macam So penalty penalty. siapa menang? Aku rasa penalty of course to PSG bro.